खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि आद्रा थानाय दफा बे दफाखौ मावफुंनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' राज्य सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारिया हादरनि नखर मन्त्रि बिथांखौ लोगो हमहैदों। नंगौ मैयानि सानाव जे हादरनि नखर मन्त्रि बिथां अमित शाहखौ गोदान दिल्लीयाव थानाय कृष्ण मेनन मार्गआव लोगो हमहैदों आरो बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि आद्रा थानाय दफाखौ मावफुंनो थाखाय बे समाव नारसिनहैदों। बेया जे सावरायनाय बे सावरायनाय आयदाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों जे बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि दफा बायदियै सानजा फारसे सिमा बांनाय एबा सिमा अरनायनि सायावबो सावरायलायनाय जादोंखौ फोरमायथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा आरो बेनि अनगायैबो 125थि जे संबिजिरारि सोदांनायनि सायावबो सावरायलायनायखौ बे समाव बाथ्राखौ बे समाव फोरमायथिनायखौ नुनो मोनदों। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि माखासे दफाफोर जाय दफाया मावफुंनो थाखाय बे समाव आद्रा दं बे आद्रा थानाय दफाखौ मावफुंहोनो थाखाय बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' राज्य सभानि एमपि बिथांमोननि मोनसे हानजाया हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाहखौ मैया बिथांखौ लोगो हमहैदों आरो लोगो हमहैनानै गोबां आयदाफोरखौ लानानै बे समाव सावरायनाय जादों होननानै फोरमायथिदों। बे समाव नोंथांमोननो ब्रेकिंनि हेफाजाबजों फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों मा सावरायनाय जादों बेनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोरमायथिनाय आयदाखौ नोंथांमोननि गेजेराव होनि। बिटिआर गोरोबथानि 4.3 दफा बायदियै फैगौ 21 जुलाइनिफ्राय जानो गोनां गोलोम बोथोरनि पार्लियामेन्ट सेसनाव आर्टिकल 280 नि 125थि सोदांनाय बिलखौ बारहोनाय। नंगौ बिटिआर गोरोबथानि 4.3 दफा बायदियै फैगौ 21 जुलाइनिफ्राय जानो गोनां गोलोम बोथोरनि पार्लियामेन्ट सेसनाव आर्टिकल 280 नि 125 सोदांनाय बिलखौ बारहोनाय। बिटिआर गोरोबथानि 6.1 दफा बायदि कार्बि आंलंआव रायजो जानाय बर'फोरनो हाजारी मोनथाय एसटि हिल स्टेटासखौ होनाय। बिटिआर गोरोबथानि 6.1 दफा बायदि कार्बि आंलंआव रायजो जानाय बर'फोरनो हाजारी मोनथाय एसटि हिल स्टेटासखौ मोनहोनाय एबा होनाय। बिटिआर गोरोबथानि 3.1 नि रमान ए दफा बायदि सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर' गामिफोरखौ दाबि बायदि आबुङै सोसननाय। बिटिआर गोरोबथानि 3.1 नि रमान से दफा बायदि सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव बर' गामिफोरखौ दाबि बायदि आबुङै सोसननाय। रन्जन दैमारिखौ लाफानानै जेलाव थानाय सा 6 बारग' एनडिबिफोरखौ जेलनिफ्राय दिहुनथारनाय बा बिथांखौ उदां खालामनाय। रन्जन दैमारिखौ लाफानानै जेलाव थानाय सा 6 बारग' एनडिबिफोरखौ जेलनिफ्राय दिहुनथारनाय। बिटिआर गोरोबथानि 10.1 दफा बायदि मिरु आरो आसाम सरकारा 1500 कौटि रांखौ हरनानै सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि एनआईटि निरिमफोरजों लोगोसेनो एनआईएक्सआरआव थानाय प्रजेक्टफोरखौ थाबैनो गायसननाय आरो बिटिआर गोरोबथानि 10.2 दफा बायदियै पारामिलिटारि आरो आर्मियाव बर' लाइमोनफोरखौ सोसननाय गासै 6 दफाफोरखौ लानानै गोथौ आरो गुवारै सावरायलायनाय जायो आरो थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बिटिआर गोरोबथानि 10.2 दफा बायदि पारामिलिटारि आर्मियाव बर' लाइमोनफोरखौ सोसननाय गासै मोनद' आयदाखौ लानानै बे समाव हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाहजों गुवारै सावरायलायनाय जादोंखौ फोरमायथिदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा जे मोनद' आयदाफोर गुबैयै बे समाव मख'नांगोन जे सानजा फारसे आद्रा थानाय जेखिनि गामि एबा आबुङै बेखौ थिसननाय बे समाव कार्बि आंलंनि जे बर'फोरनि एसटि स्टेटास होनायनि थाखाय बे समाव बिथांमोनखौ एसटि स्टेटास होनाय आरो बेनि अनगायैबो जे बिटिआर गोजोन गोरोबथायाव दफा बायदियै बा बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जे रन्जन दैमारिजों लानानै सा 6 बारग' एनडिबिफोरखौ जेरैखि जाया बिथांमोनखौ उदां खालामनायनि थाखाय दाबि खालामदों आरो बेनि अनगायैबो बे समाव जे गोलोम बोथोरनि जे पार्लियामेन्ट सेसन जागोन आरो बेवहाय 125थि संबिजिरारि सोदांनायखौ बे समाव आबुङै खालामनांगौनि दाबि खालामनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। गासै मोनद' आयदाखौ लानानै बे समाव जोबथानि दाबि एबा बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा बायदियै बर' लाइमोनफोर मिलिटारि आरो पेरामिलिटारियाव थिसनथाइ होनायनि सायावबो सावरायलायनाय जादोंखौ फोरमायथिदों एबसुनि आफादगिरि बिथां
दीपेन बर' बिथाङा কি আলোচনা হ'ল নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ এটা সজাতি দল আৰু লগতে বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া সাংসদ ৰবীন্দ্ৰ নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া আগন্তুক মনচুন ছেশ্যন যি পাৰ্লিমেণ্ট ছেশ্যন আছে ইয়াৰ আগমুহূৰ্তত দেশৰ মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক কৃষ্ণ মেনন মাৰ্গ যে চৰকাৰী বাসভৱনত আমি 5:15 বজাত আজি সাক্ষাৎ কৰোঁ আৰু সাক্ষাতৰ মূল উদ্দেশ্যটো আছিল যে আগন্তুক যে পাৰ্লিমেণ্ট ছেশ্যন হ'ব ইয়াত বিটিআৰ চুক্তি অনুসৰি যে 4.3 দফা আছে 125 সংবিধান সংশোধনী বিধেয়ক আৰু আৰ্টিকল 280 এই বিধেয়ক পাৰিত কৰিব লাগে কাৰ্বি আংলঙৰ বড়ো কছাৰীক পাৰ্বত্য জিলাৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব লাগে বড়ো চুক্তি অনুসৰি আৰু কাৰ্বিসকলক ভৈয়ামৰ জনজাতি মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব লাগে বিটিআৰত শোণিতপুৰ বিশ্বনাথৰ অধিক গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে আৰু NDBৰ যি ৰঞ্জন দৈমাৰী সহ আন কেডাৰ 6গৰাকী তেওঁলোকৰ এতিয়াও জেলত আছে তেওঁলোকক মোকলাই দিব লাগে গৃহমন্ত্ৰীয়ে আশ্বাস দিছে এই যিবিলাক 60গৰাকী তেওঁলোকে জেলত আবদ্ধ হৈ আছিল অলৰেডি তেওঁলোকক মুকলি কৰি দিয়া হৈছে ইয়াৰ কাৰণে মই দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ মই জনাইছোঁ NIA কেছটো নিজৰ অধীনত আনি পেলাই তেওঁলোকক জেলৰ পৰা মুকলি দিয়াৰ কাৰণে আৰু 1500 কোটি টকা যি কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ যি পেকেজ আছিল ইয়াৰ যি আন্তঃগাঁথনি আৰু যিবিলাক বিশ্ববিদ্যালয় NIT মানে মেডিকেল ছায়েন্স কলেজ আন যিবিলাক অনুষ্ঠান আছিল এইটো ক্ষিপ্ৰতাৰে ফাউণ্ডেশ্যন কৰিব লাগে বা ৰূপায়ণ কৰিব লাগে আৰু লগতে যি পাৰামিলিটাৰী আৰু আৰ্মিত নিযুক্তিৰ যি কথা আছিল সেই 6টা দফাক লৈ পেলাই আমি আজি গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি সাক্ষাৎকালত আমি তেখেতক অৱগত কৰিছোঁ আৰু আমাৰ যি সাক্ষাৎ সেইটো ফলপ্ৰসূ আছিল সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ আছিল আৰু তেওঁ এটাকৈ গোটেইখিনি বিষয় সমাধান কৰিম বুলি আমাক আশ্বাস আৰু বিশ্বাস দিছে আৰু সকলো বিষয় আন্তৰিকতাৰে তেওঁ লৈছে আৰু আমি আশা কৰোঁ যে বড়ো জাতি বড়োলেণ্ডবাসী অসমবাসীৰ ওপৰত গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যি আশীৰ্বাদ সেই আশীৰ্বাদেদি আমি বড়ো চুক্তি অনুযায়ী যি আমাৰ দফাসমূহ আছে সেই দফাসমূহ ক্ষিপ্ৰতাৰে ৰূপায়ণত আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এই যি আশীৰ্বাদ আৰু চুক্তিত যি এই দফাক ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত যি আগভাগ তাৰ কাৰণে আমি কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ মই নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা বড়ো জাতিৰ হৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকে যিখিনি দাবী এইখিনি বিটিআৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এক সমাধান আপোনালোকে বিচাৰিছে নেকি নাই আমি দাবী জনাইছোঁ যে সকলো দফা ক্ষিপ্ৰতাৰে ৰূপায়ণ হ'ব লাগে আৰু আগন্তুক 6 মাহত আজিৰ পৰা আগন্তুক 6 মাহ 2026ৰ আগে প্ৰতিটো দফা নিষ্পত্তি হ'ব লাগে ৰূপায়ণ হ'ব লাগে সমাধান হ'ব লাগে আৰু সংগ্ৰামী দল সংগঠনে যি আশা কৰিছিল বড়ো ৰাইজে যি আশা কৰিছিল বিটিআৰবাসী অসমবাসী ৰাইজে যি এই চুক্তিৰ পৰা আশা কৰিছিল এইটো ফলপ্ৰসূ হ'ব লাগে আৰু গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি খুব আন্তৰিকতাৰে আমি নিজৰ কথা অৱগত কৰিছোঁ কাৰণ তেওঁ প্ৰতিটো কথা এটাকৈ তেওঁ সমাধান কৰিছে আৰু সেই সমাধান সূত্ৰ তেওঁ এটাকৈ ওলাইছে তাৰ কাৰণে আমি পুনৰ আজি আমাৰ সাক্ষাৎকালত তেখেতক নিজৰ কথা আমি প্ৰস্তাৱ বা তেওঁ আমি ৰাখিছোঁ আৰু সেই প্ৰস্তাৱ মৰ্মে আশা কৰোঁ যে আহি থকা দিনত খুব শীঘ্ৰেই প্ৰতিটো দফা সমাধান সূত্ৰ ওলাব আৰু সমাধানৰ যোগেদি আমাৰ অঞ্চল আগবাঢ়ি যাব ধন্যবাদ